Kinong yalam ka KSU hak citrik menaitung arhajar arpun rio. Kili kendo yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban pensngawi gijing dawa jongka. Hadian geje kendo ke Central Executive Committee yu menteri rang ba u presiden ke KSU uba Reman Kharjana. Uli itu bagajing yalang kelayok menekeren halor ki arpau teligi mat jing dawa jongka seng ki bakentup gijing dawa ban penteri kam ya ke ILP. Haka bedai baka ILP u menteri rang ba ule pentip bagajing terwa keladan bat ke sorkar pedeng. Haka baga ni kam garang saateng ndrei ula kular bag sarkar jela kane biteng ban bot dia ni kane kamat bat ke sarkar pedeng. Halor ke MRSSA arezar ka ndreu. Uba Reman Kharjana uloong bag seng kala persya gijing temu ban pentelot igi kendon jong ne kaan. Bat kala krensyai ban amailat igi nugi seng na ke sarkar ban pen kala yaki facilitation center lane entry exit point igi food court. Kumbala persyang ngai kniat singi belalai. Presiden ke KSU lepen pau bayagan negaan empat penteri kam satiaw radian prasnam bela menjur yaka nomor gejing penslam syabapalat. Haga bau menteri rang bau lepen pau kat tu kani gejing ia ke beting ko berkian ke sorkar pedeng. Bat ka jingdang saateng banyo jing menjur na ulat. Keseng kala banjur akmat menteri rang ba baka kwa ek sorkar menteri kampura yaki entry exit point. Halor ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arajar arpau. Laikran na kani gajing yalang haka bakaseng lasmusi even i gajing bampat penteri kampura yaka watla kala IT gajing ajing mod ban pendrungi katu kani kendon kebadan kam ban penklan ya kani ka ak. Menteri rang ba ula ay kajubab bat kular baga sarkar kan sa syem gasen jam ban penteri kam ya ka ak nado gajing pediang ya gajing ajing mod ban pentikna ya gajing pensisya ki pulet iginong bala bawan na syabar kejela. Uba Reman Kharjana ula penpawa KSU kayo i ya gajing bam le ai haka bedai begini lai telikian. Bat ula bore gejing maham bela ke sarkar kamla ban menteri kam igni gian meneda bat ban ai gejing itu bekerpang ya gejat benriok terai muluk kaseng kam ban sia ban menteri kam hi ya kini gian dala dia ni meneda gejing mentoy jong jat benriok ke badai ki terai muluk. I think just they sought your appointment to update you, meet you, and brief you about their. Oh, you're going to give this. Okay. Arpo tili kimat jingdawa jo seng kibang la fa hagas ni penskam hagan doktorik limba kamil bat hagas pratrik bat daga limba kshiti hard copy di kejingakran lalong kaba lakam jorong kendiat bat ibu nimat ibalai kran kebaningkong nilai kran syai ya kemat kawedai bat ka cepat rekam no in line permit ya kaba nakaliang tu siam luang ba kani kadang don ha kadi kemat jong ka central government bat nakaliang ka state government kan jai persang kan jai tendru ya ka jingkang jong ka central government banyo ban rekam no ya ka LP hani ka jela jungi ana lor jong ka LP kaba ar nilai kren sipang ka jinglong jingman jong ka MRSSA hani ka jela jungi kumbang nilai i thaki hani sini balet ladon ka kubor ka bangi i limba lat patai kubor social media kawai ban penkala ya kata ka felicitation center entry exit point sya kata ka food court da ka syang lan kren mentasi ka jinglang bat ngilong ba horkit rodang na kaliang joseng inumla ban nginum sya banda ailat ya ka nonu ka kenhung la ka sarkar ban penkelai kata ka felicitation center sya kata ka food court maku mangitip hi kani ka an tolong ka an kepala penmi na usam arja khandrio bakalong ka kepala slamba ban penrekam hendai nakaliang jong usiam lapan pau tu ni gijing e akabede bak jing diku bat ka central government bat ka jingyo jingbet na state no governor hendai ngilakan dak basai ba dakum ru ngiron kam ban kwa ban ino ya kata jing penrekam pura ya kani ka entry exit point MRC bat habang ngiyo ban penrekam ya ka MRC mut ngiron kam kita ki kerdop ki ban talasi MR klaim kita ki kerdop kam don jingmut ban penrekam ya kata ka MRC
Nalor kata gladon ru ngelaikan ru sepang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act arajar arpo ya kaba hak sistem gilalet nak kalian keseng ngilai ya lagi jimut ban penrung biang so katukat ni gi an katukat ni gi kendon ketikaan kerang man penklan ya ketikaan Henry songsi pat banong ba ya kani ru kubenta hadu mentang pat la ban i ya kata ka jingtri kampura jong kani kaan ban kalian du siam ulong ba persyang manya pentrikam ni kaan namar katkum ka jingmut ka jinon kam hi kalong ba tang banda ba ni don kam manyo ya ka police verification jong itu gibriu kinong bala dibuan kabar jela syakni ka ban bala syani kari wa i jongi but nakaliang jong ka sarkar klap yang kata but ngangit scam ba ngin sai ya kata ka jinglong do long snam jong ni kaan han ni ka jela ka jongi han ni si nalol kita ki bro ki bun ki issue ki ba ni ngelai keren berkentup ya ka reformation haka education sector, health sector, nangta ka sports policy, but ka reformation haka MPSC, but kiwi de. Idon kimat kiba life assurance ban balak man penbej hagini kita yo kani kisngi. Idon kimat kiba don kam banda ban minapsong perkat ba. Poin lagi mat kiba ngilai keran gede alor ka ST Order 1950 haka bangi i ba buan ba ki wei pat ki jat rio kiyo ban enjoy kata liberty ban ya jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi but ya kani nglat pensyai ban kaliang jong usiam long ba hadin mulai opriang ya sti jongi haki benai akan rutrik opratrik jong benai ladap inform ya committee about clear da deputy chief minister